أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. Gumata-mataan asakaya Muhammad na mapapadalam ka si ko parangay amala agyan so parangay yung Islam, parangay mapapadal mo so ilmo aguso paratiya kapag kaisi sa ako Allah, kapag ikhlas mga amala, mga pipya, mga paparangayan na makalalbi apuun si iko Quran na gusto hadith dataro kaya ikadua nagyang kau tua kapedi, ikatelo nagyang kau tua kasakaw, ikapat nagyang kau tua kapangalim pepaan, ikalima nagyang kau tua kapamakinig sa advice musawir, ikanom nagyang kau tua kaninay iparangay, ikapito nagyang kau tua gagaw na kapetisi ko mga inadino Allah, ikawalo nagyang kau tua kasabar, ikasiyaw nagyang kau tua ka bentang, ikasapulo nagyang kau tua emaanan yan na kaawata gyang kau tua kapaking ginawa isa mapya si kuya maanan niya ng mga tao. Agusto sa lakaw sa ng mga paparangayan o Rasul sallallahu alaihi wasallam makasusulod siya sa tua inali wallah wa innaka la'ala khuluqin azima. Mataan na sa kaya Muhammad na mapapadalam ka si ko parangay amala kakagiayad na parangay o Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa Quran na ay parangay o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dataro kaya panutulaw na o Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu hatigyan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqa mata-mata anatikyan na su Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayak ke atasan yan naskanian idedum pagunaan na mapi parangay si iku mga tao. Risalati bihal wujudu amana أنا خليفة على الدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا توافق التراب والسحاب والسنا أنا تتابع المنى أنا البناء